ya birge gülşürge turge dünya basa da milleti boyunca Müslüman basa o bizim tuğan bizim atamız ana birev şunun için bütünümüzde Müslüman kardeşlerimizin ana bugün zor beylemini ana bir matur şunun için sizge bütünümüzge zor rahmet indi biz rahmetimiz Rafail Hazret bilen Necim Hazret'e onlar indi bizni tur yoldan alıp baralar o da gündeli olatları alıp bara olatların sözün işlerge bitindi. Şunun için bütünümüzge de beylem isenlik sağlık ola birse aldargı beylemlerde de maşa tutuldu bulsan bütün neyle bulman kişiler tanıdılsın bana gılav almazık badalayım turu kireginde iş bitanın işi şuşunday bana mında olsa turu matur buları yani bütünümüzge zor rahmet Vakit indi gayet kıskarak, kurban gayet kıskarak tutarak şunun için kutlovlarınızda, sözlerinizde sizler hakkında da ettiririz, şeyinizdir. Kıskaşağına bagajını okuyuz da Allah bir saat namazga basarız. Birinci namaz okulur hakkı. Ondan hutba okuyuz. Arapçasını hutbayla okuruz da Allah bir saat Kur'anlar okup, dualar kılıp, bundan gayetimizi mutluyuz inşallah. Kurbanlar şolunlar, günlerimiz hazır. Halkımızın yurtlarımızda indi, meşit kiresinde kurban şolunlu bitildi. Her birimiz yurtumuzda kendinkileri var, kurbanlarının kişileri var, şolup Allah'a yoluna evlansın. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ahuteyni kalb kavusar, fasalli rabbike vel muhar, inne şaniyeke huvel avete. Allahu subhanahu ve teala bu kendeyde. Rabbin rızalığın için namazın muka, Rabbin rızalığın için kurbanını boğazladı. Elhamdülillah. Alemlerini yükten var etmişi, Rabbimiz Allahu subhanahu ve teala barşa hamde seneleri biz, barşa maktalarımız olsun. Seyyidli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de humulturlarımızdan çıkıp, humulturlarımızdan nıkıp, çıkıp barşa salavat sarifelerimiz yürüsün. Tenlerimizni, giyimlerimizni paklep, Allah-u Teala'nın şiksiz rahmetin, bereketin ümit etip, gayet namazına jıyılgan muhterem din kardeşlerimiz. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurban beylemi, yer şarının varlık koşmaklarında zorlap, bilgilep ötüle turgan Müslüman beylemi ol. Kurban Allah-u Teala bizge nasip etken zor gıbedet. Rabbimiz birgen şiksiz nikmetler için rahmetimizni bildirip, buysunuvuzunu ko'rsatuv. Elhamdülillah buysunganlar ko'ra baribizda jıyıldık, meşitlerge kilergenlerimiz kimlerindir kilerge tilagi bo'lib da kilelmesken mümkün. Endi selametlik bo'lganda kelganda gayetimizni o'taganda bek zo'r savobga erishirmiz inşallah. Bu gençlerde var namalılar, unuklar, kureler, yükseler şulay devamlı olsun inşallah. Saflarını tizip namazga bastık. Niyetlimiz kurban gayetinden ilk namazda inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Vettini ve zeytun ve turistin ve hazel beledil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر ربي أستغفر ربي أستغفر ربي. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزوال ونحتكت فدلت بأوصافه الجلال والجمال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من طير فيه كنت ذاته تقول والأرحم وجاز عن إدراك سفاتيح الراسخون الأقلم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أكرم به بداخ المؤمنين بالشهور والأيمن الفصل وأجوب في هذه الأيام غنى الأغنياء الحجاب التوافى بالبات المكرم عند القبير المتابل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. نحمد الذي لم يطيق الصاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شفيع الغساة في يوم الجزاء بأمراله الكريم المتقل. صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بأحسان الأخلاق وأبياب الأوخل. يا أيها الناس يعلم أن يومكم هذا يوم شريف وعيد
لطيف للخوص بالغو دوم غزيم كداروخ للآنم غزام خزى اليوم بالإنغام والإحسان وإنسال الأرخم فإن الله تبارك وتعالى أو جاب علينا نخر بي قول بنخر وأمار خليله وزخبي ذبحي ولداخل أشرب أفدي وتبيش من الجنات ببسلاتات الملك المقرب ولا يجب على الحقير على القول المختبر البنتاخ غنسبي غات ودداه والمقزوح غنباخيدين مجزيات ولا يجول غجزات فابل ترجاء ومكتوبات الأذون والإليات والذي لا يمشي على المساكي عند المسخاب المختابة دخوغا أياب أواليكم وغزموا حام سنلا ليمري رسول الله المقرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزام داخاياكم فإناخ على الصراط متاءكم فإن الله تعالى أوجيب فلين تقبيرات التشريق غباب الفرض من فجر يوم غرفات إلى أخير أيام التشريق بقولي تعالى فاذكروا الله في أيام معدودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفر الله الغفار لي ولكم لسائر جماعات المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de salavat selamlarımız barık erişsin. Kıyamet günlerinde bizlerini yoklasın. Gayri avgızalarına, akla beytine de, sahabeler, gezgilerge de salavat selamlarımız barık dursun. Atamız Adem aleyhisselam, anamız Havva razıyallahu anh'a başa kilip gitken peygamberler, gezgiler, sahabelerge de barık dursun. Bütün cemiyet kılgan dualarımız, salavat selamlarımız. Allah'ı ta rahmetine gayetlerimiz mübarek olsun. Kurban hayitlerimiz mübarek olsun. Allah'tan bize rızalın için hayitlerimizni kılıp, kamçılıklarımızı gafı kılıp, durmuş neticede kılgan günahlarımız yorulkansın. Kurbanlar şoğlu bala telemizin yakına ergen nasip kıl. Şistarını paklayanıp günahlarımızdan yorulkanırga, şistanırga nasip kıl nasip eyle. Hayitlerimizni mübarek ütkerip, birgele şübhatler kılıp, bir teşrik günlerimizni mübarek ütkerip, karvurfarız namazımızdan sonra takdirler etip, Allah telemizin zikirlerin ullarını etip, birgele şübhatler kılıp yaşayan oğlumuz, mahallemiz bilen. Ya Rabbim Allah Teala kılgan dualarımız, tilegen tileklerimiz başçası da ötesin. Ya Rabbim Allah Teala marvahlarımız kadar soğukları barıp dursun. Ata babalarımızın işleri, bu gamelleri onlarga gamel defteri, izgişleri, izgamelleri tebüstelip dursun. Ya ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahümme rani sayyidine Muhammed sayyidine. Rabbena atina fid dünya hasenatin ve fil ahireti. Hasenatin ve qina gazabinler. Allahümme rani sayyidine Muhammed sayyidine Muhammed. Allahu Ekber. Allah Teala soğukları versin. Müzemizin bütünde avlumuzun buna başlığı Darula ilmi kardeşlerimiz kişi güçten eşlerin, milerin intibişlerin birbirine gidenmedi. Şunun için onları çok vazire kaldık. Yol itibarlar, şunun için
Bunda представителем dinleyici verdi. Onların da buna şey işkende söyleşirsiz, kutlu sözlerin tebrik edip. Hem de bir nişe söz buna rayonumuzdan hizmetkari Zibeytik rayonumuzda hizmet kardeşimizge verik. Tamam. Hayırlı yurttan avuldaşlar, musulman kardeşlerimiz, kutlu barınızla, Kurban Bayramı bilen, Ali barınızga esenlik, sağlık, uzun ömür. Buna şulay yılda yığılışıp meşritimizde ütkärip, şunday bayramlarını Allah bilse, olda günlerde. Tanışlık bulsun sanmıyorum ilimizde, tanışlık bulsa beş bulur. Ana abzılar aytdı, Allah'a şükür, urajaylar, eginler var, açlık tügül pek Allah'a şükür. Sana şotlanıp yaşar gelsin. Katlayın barınızla. Burada tamam mı? Orada tamam mı?